I'll get straight to the message. Labi, tad es došos tieši pie tās vēsts. Now, when you read the gospel stories about what Jesus wrote, what Jesus did, Kad jūs lasat tos evaņģēlijas stāstus par to, ko Jēzus darīja, about half of what is written is about his last week on earth. tas puse, kas ir tur uzrakstīta, ir par to visu, ko viņš darīja, The last week. par to, apmēram, pirms tie visiem notikumiem, pirms viņš nomira, kādu nedēļu pirms viņa nāves. So this is the most important part. Listen up. Tā ir pati svarīgākā daļa, tāpēc klausieties. Jesus had to live the perfect life Jēzum bija jādzīvo perfekta dzīve, so he could be the perfect sacrifice for us. lai viņš varētu būt perfekts upuris mūsu vietā. So the night before he died, Tāpēc tajā naktī, pirms viņš nomira, he told his disciples, I'm going away. He told his disciples that he is going to viņš die. pateica saviem mācekļiem, ka viņš mirs, And that he's going to come back in a little while. bet pēc kāda brīdiņa viņš atkal atnāks atpakaļ. And then he's going to go to the Father and prepare a place. Tad viņš ies pie tēva, lai sagatavotu vietu. So Jesus predicted his own death and burial and resurrection. Tāpēc Jēzus pravietoja savu nāvi un augšām celšanos, jau pateica to iepriekš, pirms tas bija noticis. I believe that kind of Savior. Es ticu tādam glābējam. Buddha is still in his grave. Buda vēl joprojām ir savā kapā. Muhammad is still in his grave. Muhameds vēl joprojām ir savā kapā. Confucius and other philosophers are long dead and still buried. Konfūcijs un citi filozofi ir sen miruši un vēl joprojām ir miruši. Jesus is alive. Jēzus ir dzīvs. Only a living Savior can save you. Tikai dzīvs glābējs tev var izglābt. Let's go to the next slide. What he did was fulfill all of the predictions of the Old Testament. Tas, ko viņš izdarīja, ir viņš piepildīja visu to, visos pravietības, kas bija vecajā derībā. His birth, his life, his miracles, his signs, his teaching, his death on a cross, his resurrection, appearance, and ascension. Tātad viņa dzīvšana, dzīve, brīnumi, zīmes, mācības, nāve un krusts, augšām celšanās trešajā dienā, parādīšanās un ka viņš aizgāja uz debesīm. Next slide. And that fulfillment is written in the New Testament. So you have absolute Un proof. tas, ko viņš izdarīja, tas ir viss uzrakstīts jaunajā derībā. Tātad tas ir pierādījums. Absolute proof. Tas ir pilnīgs pierādījums. Written by eyewitnesses. Tas ir pierakstīts pēc acu lieciniekiem. I'm not going to go through all of them. Es neiešu to visiem. Let's go to the next slide. The death on the cross. Why? Nāve pie krusta. Kāpēc? He did it for you. Viņš to izdarīja tevis dēļ, For me. manis dēļ. That should tear our hearts up. Tam vienkārši vajadzētu mūsu sirdis salvēs uz pusē. We deserve to be up there. Jo mēs esam pelnījuši tur būt. Let me describe what we went through. Let me describe what it was like. Es jums apmēram aprakstīšu, kā tas bija. First, they blindfolded him and beat him a few times. Vispirms viņam aizsēja acis un pāris reizes viņam sita. The Romans had crucifixion. They designed it to be the most painful death you could ever have. Romieši bija izdarījuši tā, ka iesišana krustā ir pats sāpīgākais nāves They sods. put a crown of thorns around his head. Viņam aplika ap galvu ērkšķu kroni, And thorns were this big. un tie ērkšķi bija tik lieli. And if it goes into your scalp, you'll be bleeding a lot. Un ja viņi iespiežās tavā galvas kausā, tu ļoti daudz asinos. Now, I didn't want to put any pictures up here because some of you are pretty young. Nu, es negribēju jums rādīt bildes, jo daudz no jums jauni. But they made a movie called The Passion of the Christ. Bet ir tāda filma, kas saucās Kristus ciešanas. You can't go and see it unless you're 18 years old in America. Amerikā jūs nedrīkstat viņu skatīties, ja jums nav vismaz 18 gadus. So violent. Viņi ir tik ļoti vardarbīgi. See, Jesus willingly laid his life down. Un Jēzus, viņš pats griboši atdeva vienkārši savu dzīvību mūsu dēļ. So then they took a whip and whipped his back. Tad viņi paņēma pātagu un sita pa viņas muguru. And this whip had all kinds of junk in it. It would tear the flesh away. Un tajā pātagā bija iekšā visādi stikli un visu kaut kādas lietas, kas vienkārši saplosīja viņu miesu. And they would keep doing it until the criminal confessed what he did wrong. Un viņi turpināja
turpinātu sist tik ilgi, kamēr tas noziedznieks atzītos tajā, ko viņš izdarīja. Jesus didn't do anything wrong. Bet Jēzus neko neizdarīja. So they whipped him probably 40 times. Tad viņi viņu sita vismaz 40 reizes. After that, Pēc tam carry a heavy beam of wood, viņam uzlika ļoti lielu un smagu vaļķi. part of the cross. Tas bija daļa no tā And krusta. from the blood loss, he was too weak to carry that all the way Un no up tā the visām mountain. zaudētajām asinīm viņš bija pārāk vājš, lai vispār pats varētu uzmest tajā kalnā to vaļķi. So he fell several times. Tāpēc pāris reizes viņš nokrita zemē. As he was doing that, people were shouting insults at him and spitting on him. Un tad, kad viņš nokrita, cilvēki viņam spļāva virsū un visādi viņam lamāja. Keep in mind, this is what we deserved for sinning against our Creator. Atcerieties, ka īstenībā visu to, kam viņš gāja cauri, mēs esam pelnījuši. And then they had someone help him carry the cross because he was too weak. Un tad bija jāpalīdz kādam bija jāpalīdz viņam nest to krustu, jo viņš bija pārāk vājš. Of course, they nailed these big, thick nails through his hands and his feet. Un, protams, viņu arī pienagloja lielām rastām naglām pie viņa plaukstām un kājām pie krusta. He had to pull himself up on those nails in order to breathe. Un viņam bija sevi tā kā jāuztum augšā ar šīm naglām, lai viņš vispār varētu pārdot. So you feel like you're suffocating. You feel like you're going to drown. Un, tev ir tāda sajūta, ka tu tulīt noslīgs. Have you ever been like in the lake and it's deep and so you can only breathe, you put your head up like that? Un jūs kādreiz bijuši ezerā, kur jūs knapi varat pālpot, jums jātur ļoti augstu galvai. Try it right now. Put your head back. Pamēģiniet tagad vienkārši atgāziet savu galvu. Look up to the ceiling and try to breathe. Paskatieties augšā uz griestiem un centieties elpot. That hurts. Viņš grūti sāp. Yeah. He was on the cross for hours. Viņš tur stundām bija pie tā krusta. Between two thieves. Un tur viņam blakus vēl bija divi zagļi. One of the thieves was casting insults at Jesus. Viens no tiem zagļiem viņš bija apvainoja visu laiku, Jēzus. The other one started to believe. Bet tas otrs zaglis viņš sāka ticēt. Saying, we deserved to die up here for our crime. Viņi teica, mēs esam pelnījuši nomirt šeit par to, ko mēs izdarījām par savu noziegumu. But this man is different. Bet šis cilvēks, viņš ir savādāks. One of the soldiers Viens no tiem karēģiem put a sponge of something to drink on there. Viņš uzdūra tā kā sūklīt ar kaut ko dzeramu. And it was this stuff that would take away the pain a little bit. Un tur būtu tāds maisījums, tāda dzira, kas noņemtu sāpes bišķiņos. Jesus spit it out. Bet Jēzus izspļāva ārā. He was taking the full physical punishment for you and me. Tevis dēļ un manis dēļ viņš izcieta pilnīgu fizisku sodu. Not only that, Ne tikai tas, but what did he say when he was on the cross? bet tas, ko viņš pateica, kad viņš bija pie krusta. He quoted from Psalm 22. Viņš citēja no 22. psalma. My God! Mans Dievs, My God! mans Dievs, Why have you forsaken me? kāpēc tu mani esi atstājis? Jesus is God the Son. Jēzus ir Dievs He tēls. was always one with his Father. Un viņš vienmēr ir bijis viens vesels ar savu tēvu. But on the cross, Bet uz krusta the Father had to turn his face away. tēvs bija novirzījis savu seju prom no Jēzus. Because all of our sin was laid upon him. Tāpēc viss mūsu grēks bija uz Jēzus. In other words, God had to treat Jesus as he should treat us. Tāpēc Dievam bija jāizturās pret Jēzu, kā būtībā Dievam vajadzēja izturēties pret mums. All of God's anger toward all of the millions of times that he's been sinned against. Un visas Dieva dusmas, kad miljoniem reižu pret Dievu tika grēkots, Was like this bucket of wrath, of anger that was just poured out upon Jesus. bija šis spainis ar vienkārši dusmām, ar visu, kas bija izlietas virsū uz Jēzus. Doesn't it feel terrible when your dad is angry at you? Jūs nejūtaties vienkārši šausmīgi, ka tavs tēvs tev ir dusmīgs. This was the only time Jesus ever felt that. Tā ir vienīgā reize, kad Jēzus vispār tā jutās. But he willingly took it. Bet viņš no brīvas gribas to Even though uzņēmās. people